Namuhla sitawukhuluma indzaba lenqabanga ukuthi indzaba lemnanzi kepha indzaba le tricky le disturb abantu abanyenti. Sitawehlukanisa emkhatsini wemprofethi nembholofidi. The difference between a prophet and a sorcerer. Ngethemba kuyevakala. Ngesilungu kuthiwa ngumprofethi, it's a prophet. Ngesiswati kuthiwa ngumprofethi. NgesiHebrew kuthiwa it's a Nabi or Navi. Makhulunywa ngalamagama lawa kukhulunywa ngemprofethi. Okay, ngesiHebrew kuphindze kwehlukaniswe kuthiwe kunemboniswa. Lona lobitwa ngekuthiwa ngesingisi it's a seer. NgesiHebrew kuthiwa iHoze. That's a Hoze. Laba solo ba prophet. Bese sekuba nembholofidi. Umbholofidi ke akasi part of ba prophet. Leligama lelithi Hoze or Navi lithi the one who is called by God. Lobitwe nguSimakatsi. Umbholofidi ke akakabitwa nguSimakatsi. Ngifuna siku understand lo. Umbholofidi akabitwa nguSimakatsi. Umprofethi ubitwe nguSimakatsi, ugeziwe ngengati yaJesu. Uthethelele tono takhe yena ubuke Simakatsi. Ngilalathi incwadi incwadi yeDikronike, kholwani nguSimakatsi nitawusimama, nikholwe nabaprofethi baSimakatsi nitawuphumelela. Ngilaba labaphethele impumelelo levela kuSimakatsi baprofethi. Ngilalathi ke nakaqhaza ngabo umprofethi Amos athi ngempela Simakatsi ngeke ende lutho angakayembuli imfihlo yakhe. Etingcekwini takhe baprofethi ukhuluma ngale Navi neHoze. Ngethemba kuyevakala akakhulumi ngembholofidi. Kunemehluko ke yini ke umbholofidi? Umbholofidi ke ngula bathakathi ngeligama ngelanguage le simple na le straightforward. Luhlobo loluthite lwebathakathi, they are categorized under bathakathi. Ngiyethemba kuyevakala babholofidi labo. Ngile kuthiwa ngemasorcerer lelethi nayibhala incwadi yeSambulo 21 verse 8 lithi malenda le list yabantu nabo libafaka ekhathi ithi labantu laba ngeke bawubone umbuso kaNkulunkulu. Bona baya kuphi? Baya echibini lemlilo. Ngoba bona banjani ke? Bona banemoya webudloti, banemoya kaSathane, umoya webunyanga, umoya webungoma. Ngiyethemba kuyevakala babholofidi ke labo. Akusibo baprofethi. Kunemehluko ke umprofethi nembholofidi. Umbholofidi ke ngulaba ngiletingedla tiyashiyana. Kunetanusi kunetingedla ngekushiyana kwato. Letinye tiyabhula uyakuto tifike ticithe emathambo, letinye tibuke esibukweni. Mawuya kuto uyohlola tibuke esibukweni, letinye tibuke emabhodleleni, tibuke emantini. Kuyashiyana nje ukuthi ti-operate ngahlobo dingedla ke leto. Tisebenzisa siphi spirit? IBhayibheli lithi noma ubuka leligama lelithi sorcerer in English lithi they are using the power of evil to perform magic. Ngiyethemba kuyevakala basebenzisa bomoya lababi, moya wemadimoni kwenda ini imilingo. Asesigijime seBhayibhelini encwadzini yezenzo zabapostoli chapter 8 sifunze khona lapha from verse 8. So sehle nalo lithi iBhayibheli kwakunendvodza lapho le ndvodza lena kwakungilenye yaletingedla tanamuhla lelesinato lesibita ngesibabholofidi. Le ndvodza lena ke kuthiwa kwakungiSimon iligama layo. Lithi yaye seyimangalise abantu abanyenti ngemilingo yayo. Ngiyethemba kuyevakala imangalise abantu abanyenti ngemilingo yayo kangange ukuthi bantu bese bayinaka. Bantu bese bayinaka bathi ungilomunye wabo uNkulunkulu ungemandla aNkulunkulu. Ngiyethemba kuyevakala bese bamnaka ngenxa yokuthi bese kabamangalisile ngemilingo yakhe. All right. Lokufuna ke ukunake lapho sorcerer umbholofidi uperforma umlingo.
ngiyethemba kevakala uperforma umlingo that is why iBhayibheli libika amangalise abantu ngemilingo noma ke wenda imagic iperform magic noma angavusa umuntu mhlambe uvusa umuntu ekufeni logulako ende umlingo wakhe aphile lo muntu loyo umphilise ngani ngemlingo hayi ngemlingo noma ngemagic ngesilungu kanzi umprofethi yena akaperformi umlingo uperforma imiracle uphifema imiracle lo lokubitwa ngekuthi ngumangaliso ngiyethemba kevakala asesigijime naleli verse sehle nalo senyuka siye nalo endasi lithi ke iBhayibheli bantu base balemukela lelivangeli ngishunyelwa kwabo nguFiliphu lithi ke nalo lugedla lolu naye lo Umbholofidi lona wase sinaye so yaphenduka umuka lelo vangeli lithi ke wamangaliswa ngulamandla ebapostoli ekwenda umangaliso uyawuva lo mehluko yena wenda umlingo laba benda umangaliso so Umbholofidi wenda umlingo umprofethi wenda umangaliso Umbholofidi usebenzisa bomoya lababi the evil spirits levela kuSatan his father is Satan ubitwe nguSatan ingceku yaSatan kodwa umprofethi yena ngilobitiwe waNkulunkulu usebenzisa emandla aNkulunkulu ende umangaliso a miracle ngiyethemba kuyevakala lamandla lawa ke ebobholofidi ayathengwa that is why bonke babholofidi it's either wethele or wethwese kuthwani umuntu makethwese wethwasa yes it's either uyethwasa or uyathwala kanzi ngala emandla asipho lesivela kuNkulunkulu ngala that is why uma ulandzela le ncwadi yezenzo lithi iBhayibheli lo lugedla lolu lo Umbholofidi wathi kubo Petro kubo Philip uqela bamsikele nayo naye nemali ufuna ukuthenga lamandla kwathiwa ye wena hamba yofa nale mali yakho thina sisebenza ngemandla kaNkulunkulu lasipho lesivela ngekukhonda inkosi Jesu asisebenzi ngalokwakho kwebusathane lo lokuthengiswako lokuthengiswako kutholakala kaSathane shona kaSathane utakuthola khona qhubeka uye kaSathane la kaNkulunkulu akuthengiswa sengisho ukuthi laba labahamba bayawuthwala uve ukuthi umuntu usemaveni uye kuphi uyawuthwala gwethwala loyo muntu loyo usebenza ngemandla aSathane wenda umlingo akendi umangaliso wenda umlingo akendi imiracle wenda imagic ngiyethemba kuyavakala loyo muntu loyo sanusi noma lugedla noma inyanga noma ngumtsakatsi ungakubita noma ngangiphi kodwa konke all roads lead to Rome bathakatsi konke dinhlobo ngetinhlobo tebathakatsi the simplest word is witchcraft bese la under lo witchcraft kunaleti inhlobo ngetinhlobo tebathakatsi lokufa ekhathi bona ke laba lababholofidi ba under bathakatsi ngethemba kevakala lelithi ke iBhayibheli labantu laba babekelwe lichibi lemlilo angeke bawubone umbuso waNkulunkulu ngithini ke namhla ngalamagama ngithi kwangathi tonke tinyanga bonke abantu labasebenzisa bomoya lababi bangaphenduka bathathe inkosi Jesu bafuna inkosi Jesu baphendukele kuJesu ngithi nesive ngifuna kusiletha lo mehluko lokuthi si understand ukuthi na uya kumprofethi usuke uya kumuntu waNkulunkulu na uya kumbholofidi usuke uya kumuntu waSathane inkosi nibusise amen.